Salama. Jewe nzi ku mazina ya Rasta Caleb. Yes. Hari umukinnyi wakinaga muri Rayon Sport witwa Caleb. Ndamuzi no. Bimenyimana ndamuzi. Nk'umurundi. Nanjye navuye Burundi. Yes. Waje ryari? Maze iminsi naje kuwa gatandatu. Urugendo rurerure murakatsa mutwe n'umupaka ufunze naciye Tanzania Kabanga. Yeah. Uje gushyigikira ekipe y'igihugu Amavubi ko ikipe y'u Burundi ntirimo. Amatsiko ya mbere yari ino nyubako. Kwari ukanagera muri nonzo. Nsanzwe nyirebera kuri ekra. Ubu nanasha kwirebeshereza amaso yanjye. Amatsiko yagukuye mu gihugu cy'u Burundi uje gushyigikira ekipe y'igihugu Amavubi ndetse no kuri Stade Amahoro. Yes, nibyo byanzanye. Tubwire urwo rugendo rwawe. Urugendo njye mva ibujumbura. Kubahazi abanyabujumbura ndabasuhuje. Njye mva ibujumbura mu Ngagara. Kwa umupaka w'Uburundi n'u Rwanda ufunze byabaye ngombwa ko cya Tanzania n'imodoka. N'urugendo toroshe n'urugendo rurerure kote y'u Burundi kote ya Tanzania umuhanda nagumeze neza akamabarabara yo mu Rwanda ni sawa haba ameze neza atsukuye. Hanyuma tugaruke ku mupira. Ni ekipe y'igihugu Amavubi igiye gucakirana na Estonia igeze kuri finale yatsinze ekipe ya Granada ibitego 4-0. Ekipe y'igihugu Amavubi ubona ni uri ishora kuza gutwara igikombe. Je kuna match ibushize nayikurikiye kuri ekra. Amavubi yarantunguye gutsinda ibitego 2 mu minota y'inyongera igice cya mbere. Ndaye amahirwe na Estonia turaga ku bitatu. Hanyuma ekipe y'igihugu Amavubi yaje ngewe kugeza akakanya ndumva nyine binshimishije kubona umuvandimwe w'umurundi waje gushyigikira ikipe y'Amavubi by'umwihariko kureba inyubako. Stade Amahoro wayibonye ute? Stade Amahoro nakasa mutwe. Stade Amahoro shout out ku Rwanda n'abanyarwanda mufise biju kabisa. Nubwo bwamena kuje mu stade meze nkuko. Stade nk'ibi mbimenyere kubibona mu Iburayi hene akugiyemo hano uribaza ati ndi muri Afrika ne nabonye mufite na VAR. VAR sanzwe nyirebera mu mafilme mu match ngo bagiye muri VAR akora sandika kesta yara hepfo. Ni ibintu bitangaza kabisa. Mu byo wabonye muri Stade Amahoro niki uvuga ati ngenda tahana nzabwira bacuti banjye bo mu Burundi ibujumbura? Ni byinshi turetse na Stade Amahoro ni Kigali ni byinshi nkubona yirukana mu myaka 3 ishize ni byinshi byahindutse. U Rwanda rurirukanka cyane. Urumva rero kuri Stade Amahoro mfite byinshi mfite amafoto nifotorejemo ngomba kubatamwo bakabibona ko nahigereye tu. Na foto nacyabaye. No visits Ikindi kintu wakunze mu Rwanda ni nkiki? By the way Rwanda rukunda sanzwe mpaza ndwa rukundo tu rwatumye nza buri gihe kenshi nubwo ntuye hakurya akunda zina and then mama wanye n'umunyarwanda. Nje ubusanzwe nje n'ufana wa Ruhago. Nikundira umupira kuko naje gusanga ari mutuntu twinshi tumeze uko nuko ni nk'umuziki arabo bazamura arabo manura arabo badafavoriza niki ariko ikintu giteranya abantu nk'uko bakaza kuvenga fan abari ikintu kiza why nabura nanjye. Hanyuma dusoza izi mikino nabwo mu Kirundi ndibaza ko mu byita urukino uru rukino rw'Amavubi na Estonia iyi FIFA series ubona nibura muri Afrika ivuze iki ko kuvuga komite ku Rwanda gusa nibura kubije muri Afrika igihugu cy'u Rwanda kikakira nibura amagroup abiri. Ibi bintu ni byiza na shout kuri FIFA specialty nko ku Rwanda hari abantu benshi batari bazi nk'i stade kubona abantu bakina umupira nk'uko bakibaza cyane ni muri Afrika aba ari ikintu kiza. Ikindi naho mukaye turakina na Estonia ubirebye umukino wa kivandimwe wa gicuti yutaza kubaho Estonia ntabwo twari kuzahura kuko u Rwanda ntabwo twiteze kujya nko muri FIFA nako muri World Cup. Ibihugu bivuye i Burayi biraza bikina n'ibyo muri Afrika. Kuri twebwe bituzamira views bakatubona bakabona talent ziri muri Afrika by'umwihariko nko mu Rwanda aba ari byinshi byiza. Hanyuma tugana ku musozo watubwiye ibyo uzabwira abacuti bawe wasize Bujumbura ariko nanone ni imikino igusigiye iki nkawe waturutse mu Bujumbura uraza uzenguka Tanzania kubera urukundo rwa Ruhago? Tubwire niba ari n'amakipe yo mu Rwanda wabuze. By the way champion mu Rwanda yarantunguye numvise ko akinamo ama equipe nembara 2 cyangwa 3 yavuye muri Sudan kandi arimo umurundi wacu kinera muri equipe imwe yo muramuzi
nk'ibyumva aba ari byiza kuri shampiyona, kumva ko shampiyona y'igihugu ishobora kwakira club ivuye hanze, ni ibintu baba ari byiza. Ruhago ihuza inshuti nta mutima mubi, bituma abantu twishima n'iki n'iki. Hanyuma dusoza, uratubwira ikintu cyahanye kibanze wavuga uti iki ndagicyuye by'umwihariko muri FIFA series, ariko nanone image ku Rwanda ncyuye niyi? Image ya mbere ni ubwa mbere ngiye kurebesha amaso yanjye ikipe yo mu Rwanda ikina n'ikipe y'umuzungu. Biraza kuba bisa neza ku ifoto, kubona encore ikipe y'Uburayi yaje gukinira muri Afrika biba birenze tu, no kujya kubyara inshuti banjye ko nabibonye tu. Cyane ndi umufana wa APR. Rayon Sport ndayizi, ngo Rayon Sport mu Rwanda numva ngo Rayon Sport yishimye, ngo igihugu kiba cyishimye. No mu Burundi ibyo bintu murabyumva ko Rayon Sport iyo yatsinze abantu bishimye? Rayon Sport irazwi cyane, APR irazwi cyane hakurya y'umupaka. Ahubwo nanjye nkubaza ikipe ebyiri uzizo mu Burundi. Ngende umunyamakuru ntabwo naziyoberwa, hari Rukinzo, hari Message Dongozi, nkomeze n'izindi, Ali Flambeau du Centre, izi Bujumbura. Izi Bujumbura ntabwo nahita nzimenya cyane. Ako numva ni sawa, ni bien. Yego, hanyuma dusoza, gira ubutumwa ugenera abakunzi b'umupira wasize mu Burundi. Abakunzi b'umupira, ku byumweru kabarundi mwese ndabasuje, ndabaramukije. Hama ku bakunzi b'umupira, ngende muri Stade Amahoro dushaka ikintu nk'iki kweri. Duhere nko kuri Reverie tumubwira twubakira ikintu nk'iki, dukeneye igikorwa remezo nk'iki twishimiriramo. Nawe namwekera message namusuhuza, kandi mujya twubakira akantu nk'aka byaturyohera. Mu Burundi mukeneye igikorwa remezo cyiza nk'iki? Iki gikorwa remezo n'akasamu turabera muri East Africa n'abake bagifite, ariko nk'abarundi ari amahase y'u Rwanda, byaba byiza dufite akabiju nk'aka i Bujumbura iruhande rwa plage ku Tanganyika gutyo. Rafiki yangu, reka ngushimire cyane, n'abantu badukurikira bari mu Bujumbura bumve ko twagwaye ikaze mu Rwanda, ishyuke mu Rwanda. Murakoze cyane, namwe karibu hakurya iriya, tuzabakumikeke n'uburobe. Asante.